سلااو ڕێستم شەوان هێژا بولتەنا دەمەژمێر شەشێ ئێوارە ژە ئازادیا ڕۆژاوای کوردستانی ئارکە زێ ژوارە پێشکەش بکەم ئەو بڤێن و چێمە دەست بە بولتەنا خوا بکەن. لە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی خۆجەهەیە کورنیش یا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریە جڤینە خوا یا نۆرمال لەدارخست. ئیرۆ یەکشەمێ خۆجەهەیە کورنیش یا ئەنە کەسێ بە ئامادەبوونە هەموو ئەندامین خوا جڤینەک لەدارخست. دی جڤینێدا لەسەر ڕەوشە خۆجەهەی و چالاکین کو تێنە ئامادەکردن هەروەها ڕەوشên mirovî yên ku alîkarî ji wan re hatine pêşkêşkirin behez li ser hate kirin. ويا أنجمانا خواجهية كورنيش أمدهونا حمو أندامي ما وق هرجار ما تقييمة تاريخ ويبريكر سر وضعي تنظيمي يشتغل أخبين سر وضعي سياسي شابكينا ما هنا دروجي بيدا محاضرة ما يديروكي هنا بيبكن من دوات حواري هنا أنا يبيجي بكن وديجي هناك مساعدات هنا مساعدات نجبو عيدا قربانية أنا آلي شن معلوماتك باش أنا نجبو معلوماتنا أمي محاولة بكن أمي هنا الاستواء بلي عيدي لما تبهر شن روجادا دقيرو دمي محاولة بكن أمي هنا الاستواء هەتن ئەمریکی گەرەک لەشکری لە گوندەوارێ دێرکا ڕۆژاوای کوردستانê ئەنجام دان. Duh roja şemiyê ji dernexwecehî ji bajarê dêrikê ragihandin ku hêzên Emerîkî gereke leşkerî li ser hêla sînorî ya navbera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê li gundewarê bajarê dêrikê encam dan. Li gundewarê bajarê dêrikê di navbera her çend rojan de gerên leşkerî yên hêzên Emerîkî û Rûsî têne encam dan û herdem rê li pêşiya gerên Rûsî ji alî hêzên Emerîkî ve têne girtin û nakokî jî di navbera her du aliyan de derdikevin. Li gundewarê Til Temrê jî hêzên Tirkiye tonêlan dikulin û baragahên xwe li nêzî mezintirîn barageha leşkerî bêhtir û bihêztir dikin. Rawegeha Sûriye ya mafê mirovan belav kir ku hêzên Tirkiye di kulandina tonêlan de berdewamin û baragehên xwe li nêzîkî xalên di navbera wê û Qesedê û rejima Sûriyê de li gundewarê Til Temrê bihêz dike. Li gor heman jê derê ku duh hêzên Tirkiye tonêl û xendeq li gundê El Erbîn û Lêlan û Menacîr li gundewarê Til Temrê yê Rojava kulandin û parçeyên mezin yên çîmentû jî anîne deverê. Rawegeha Sûrî amaje kir ku proseya kulandinê ji alî hêzên Tirkiye ve ji gundê Erîşa ta bigihê gundê Dawudiyê tê encam dan. Hêzên Emerîkî yên li Rojavayê Kurdistanê dimînin dest bi avakirina mezintirîn bingeh li wê herêmê kiriye. Malpera Bas News li ser zarê jî dereke xwe ragihand ku hêzên Emerîkî dest bi avakirina bingehekê li herêma Şeddadê yê derdora Hesekê kiriye. Heman jê derê tekez kir ku ew bingeh dê bibe mezintirîn bingeha leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û pisporên Emerîkî gihiştin wê derê da ku serpirêştiya avakirin û berfehkirina bingehê bikin. Ji derê tekez kir ku ji ber mala Amerîka di Sûriyê de pêwîstiya wê bi bingeheke stratejî heye û ew cihekî herî girîng e ku bingeha xwe berfirehtir bike û cihê xwe tê de bigire. Diyardeya revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî ji aliyê PKK û ciwanên şêwreşker yên bi ser ve berdewam e. Tevî radkirina civaka Kurdî û bangên çalakvan û siyasetmedaran û bi taybet malbatên revandiyan tevî ku fermendarê giştiyê Qesedê ragihandibû ku ew ê vê pirsê çareser bike lê hîn jî ew dûse tê paş guh xistin û tu çareserî jê re nehatiye dîtin. Hevdemî ku behsa nêzîkbûna dema destpêkirina qonaxa duwam ji danûstandinên yekhilwêstkirin û têgihiştineke Kurdî di navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de li Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Tevlî hemî bangên vegerandina zarok û ciwanên jêr 18 salî ku ji aliyê PKK û rêxistina wê ya bi navê ciwanên şoreşger ve hatina revandin û leşkerkirin tevlî ku ew yek binpêkirineke ji mafê zaroktî û mafê mirovan
زارگونên navdewletî re roj û dem derbas dibin lê hîn jî tu zarok nehatine vegerandin û ew bang hatine paşguhxistin. Roja yekşemê 26 tîrmeha 2020 navê du ciwanên din yên jêr 18 salî kûç aliyê PKK ve hatina ravandin ji aliyê Rêbaz News ve hatina bilgekirin. Navê wan jî ev in: Kewser Elî Abdullah ji dayîkbûya Girêspî dehê meha yekê 2005 ku di meha heştan de ji sala 2019 ve hatiye ravandin. Mihemed İsa Munîr ji dayîkbûyê Efrîn 12 meha çaran 2003 sala 2019 ji Efrînê hatiye ravandin. Herwiha ji navên zarok û ciwanên jêr 18 salî yên ku ji aliyê PKK û rêxistina wê ya bi navê ciwanên şoreşger ve hatiye ravandin ku Rêbaz News bi nav dîrok û cihê ji dayîkbûn û ravandinê bilgekirine beşê herî bêhtir ji wan keçin ev in. Ronîda Dara Darî ji dayîkbûya yekê meha 12 2009 lê 29 meha şeşan 2020 de ji Amûdê hate ravandin. Lîna Ebdulbaqî Xelef ji dayîkbûya gundê Tilkerem Dirbêsiyê 14 meha şeşan 2005 di duê meha heftan de 2020 ji gundê Tilkerem hatiye ravandin. Cîhan Şêx Mihemed Slêman ji dayîkbûyê Keferşêl Efrîn 31 meha yekê 2004 di 29 meha pêncan 2020 de ji daxa Eşrefiyê ji Helebê hate ravandin. Cudî Ednan Mihemed ji dayîkbûyê Qamişlo 2006 di duê meha heftan 2020 de ji devera pêşesaziyê ji Qamişlo hate ravandin. Jacqueline Mihemed Eyûb ji dayîkbûya gundê Mînas yê Rojavayê Kobanê 2006 di heftê meha heftan 2020 de hate ravandin. Fatma Zehra Rıdwan Saedî ji dayîkbûya Cerablus 3 meha çaran 2005 di 13 meha şeşan 2020 de ji Kobanê hate ravandin. Sabah Beşîr Hüsso ji dayîkbûya Efrîn gundê Kefersefra 2004 di 23 meha pêncan 2020 de ji Tir Rifetê hate ravandin. Rinda Ömer Bekir ji dayîkbûya gundê Hazira navçeya Bilbilê Efrîn 2006 ji 2017 ve ji gundê xwe hatiye ravandin. Herwiha Emel Abdo ji dayîkbûya gundê Xidriya navçeya Bilbilê Efrîn 2005 ji gundê Hazira li Efrînê 2017 ve hatiye ravandin. Xezal Mihemed Mustafa İso ji dayîkbûya gundê Keferseftik Kobanê 2005 11 meha heftan 2020 ji Kobanê hate ravandin. Dijwar Xelîl Cum'a ji dayîkbûyê Girbelek Kobanê 20 meha heştan 2005 di 6 meha heftan 2020 de ji Kobanê hate ravandin. Fethî Mihemed Umar ji dayîkbûyê Kobanê 20 meha dehan 2006 dîroka ravandinê di 2 meha duwan 2020. Semîr Abdurrahman Zinkî Abdo gundê Memela Oçaxê Raco Efrîn 2005 di 25 meha pêncan 2020 de ji taxa Eşrefiyê ji Helebê hate ravandin. İmad Mihemed Hemo ji dayîkbûyê gundê Girbelek Kobanê 12 meha heştan 2004 di 2 meha duwan 2020 hate ravandin. Sidra Abdüselam Hacî ji dayîkbûya Qamişlo 23 meha yazdan 2003 di 2 meha duwan 2020 ji Qamişlo hate ravandin. Ehlam Müslim Hüseyin gundê Siftek Kobanê 2006 di 11 meha heftan 2020 de ji gundê xwe hate ravandin. Herwiha bi dehan zarok û ciwanên jêr 18 salî hatine ravandin lê hîn jî navên wan nehatiye bilgekirin. Di sala 2014 de rêxistinanê da Cinêv li gel YPG li ser qedexekirina leşkerkirina zarokan li devera Ermêlan li Kurdistana Sûriyê imza kir. Di sesiyê tebaxa 2018 de jî rêxistina Human Rights Watch di raportekê de nepabendiya YPG birêkeftina li gel netewên yekgirtî birawestandina leşkerkirina zarokan ragihand. Di tîrmeha sala 2019 de jî netewên yekgirtî di daxuyaniyekê de ragihand ku wêrekeftinek li gel Hesedê ji bo bidawîkirina leşkerkirina zarokên jêr 18 salî di Rojavayê Kurdistanê û deverên jêr kontrola Hesedê imza kiriye ku serkirdeyê Hesedê yê giştî Mazlûm Abdê bixwe li gel nûnera taybet ya emîndarê giştiyê netewên yekgirtî yê taybet bi zarokan Virginia Kamba li New Yorkê li ser imza kirin. Di Eylûna 2018 de Qesedê biryara qedexekirina leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî tirxist û gotjî ew ê sizayan li ser her fermandarê biryarê bin pê bike bisepîne. Lê berûva jî wêyekê eva demeke bi dehan zarok û ciwanên jêr 18 salî li Rojavayê Kurdistanê hatine ravandin. Ne Mazlûm Abdê ne jî tu aliyê navdewletî tu bersiva tund borîgiriyê li vê tawana birêkxistinkerî ku zagona navdewletî de li gor maddeya çaran ji protokola girêdayî mafê zarokan qedexeye û leşkerkirina zarokên jêr 15 salî jî tawaneke şer e. Li dijî zarok û ciwanên Kurd gelê Kurd bi giştî
نهاتیە ئەنجامدان و زارۆکتیە زارۆکان bi taybet ya kaçan bi bêdengiyeke metirsîdar berdewam dibe. Belê temaşevanên hêja niha jî ez ê yekser berê xwe bidim bajarê Kobanê li cem mêvana xwe xanim Gulê Şahîn dayika keça revandiya bi navê Fatma Saedî mêvana min e. Dem baş xanim Gulê. Xanim Gulê tu agahî, tu zanyarî, tu xeber ji we re hatin li ser keça te. السلام عليكم بالأول سلام. والله تخرار حيون هو نوتيه يعني ام عندي صدر انتنا كوباني ما ينتشتك نبيستي ام بينوتي بشتي ما واو خدا قوينا بكي بري ورا ان شاء الله ام كريزك يا بيبين واكدين جوانا يعني نزانم خبر جامون تنا اخري خانم گله بریا چند روزان تو میوانه مبو جوی دمی حتانها تا اتصال پیوندی بکیره کر هون چون جمع که و برای خدا که والله اتصال مع كاسيكي روناكر ام عيني تانا كوباني فيرا عم دبي ملكي تشتاك ابي ما جم قيزي خافيره ام دارنا مقري هبالون يعني دبيش پرورده در كافيشن دو پرورده بو چلو سيرونا نو پرورده ده چلو يعني فو جركي چيه يعني ها تقريبا چلو سسه چلو چورا از نزان مونيه لازم پرورده يعني يا بقاده يا قادون دي ويقول پشتي پرورده هنا وي بيبينا يعني يكوني حتانها هند پرورده ده يعني لگوری او جوارا دبیجن اري غور شوري وهوني يعني انه پرورده در كبه انه ما بيبينا على اساس وني يعني داوین جار کنگی اف گوتن جوارا کرن خانم گله وقلتنا بري حفتاكه پشتوی کسی که تلفون و نکر تو کس مسئول نه. برپرس تلفون و نکرن لا والله كاسيكي تلفونه معنا كرت تبينا وتي دناتي ما بحس بيجيب بوش اجي يعني نظام مظلوم عبدي في سوتي في بيسن او بيسجي على نظام يعني والله نظام تا حتی تلفون جی تا بکچا خورتنا آخوی لا تلفون ونجي ولا تشتك ولا ابدا بله باشه تو بانگات نها وکام زانن اطراف کردی آلین کردی پیده و انا کسی لحفظ جوون تجوارا چید بیجی جبو کچا تا جبو کچین رواندی جبو تو بانگات چیه؟ والله عجوان دخوازم قيزي من قيزي خالكه مثلا ايشو كي بني واجي واقرن يعني قيزي خالكه زاري خالكه بيون شرينه بني مشرينه ايوان شرينه يعني دابا خاطر بتشوكم وانا يعني نكو انا نكوري سلاحنا هم ازم بانا زرارنا كبروا بتشيانا ايوان ها عم تبيسن دبيك حرب بيال كوباني فازورنا كوم دكنا سيد حرب يعني عجب يعني جركي قيزي ما تشي بلكي ده قيزي كش دور ما تشونا السفتاكه ونظام شكاره هين ياكي كوني خال عرضه دقي زكش قون ديوان شن يعني وتشتكي كنتش ديوان غريبه وعجيبه يعني هيلاك دمرنا هيلاك دتزنا والله از نظام يعني نظام تشتي غريب ذاك كذا دي شيء جام نظامنا يعني دبيك كوباني كحرب بقى نظام كذا زارون كوم دكنا ان بازاريون ما بقى دعوينا بازاريون زاريون كنا فيشي بخواجي مازن دربن يعني واني يعني فما تشوفي خدي انا نوديه لقون ده ما بو سرابا يودي غيرفيون كوريو بمشارجي كرن وره ونو بيجنجي كحرب بيوني بخوا دربن ويدين جتي دو ديلينا بله گلک سپاس خانم ببیجی اگر تشتک تکاری ببیجی کلام که بردوام که اگر تشتک جمع تهبه يعني جاني زاري يعني مثلا وقت جعبه او نظام چي اگه رات مزاري كون وانا يچك 4 رسالي كون راكم وانا حساب ناني زكي خاد گرينا يعني النظام يعني فيش دجمن كون بساكن يعني بينو قلت هنا يبوتنا يعني سان وارو بيجا يمكن زان بس ما ريت كتش بيجا يمكن هاري كيرو بيجا نام كركي لكن يعني ام شوش بنا والله بينو تينا اذا عام ناكاسك مو وانا كورنا كن يعني وانا يزوري بريت الراجة تشتكي تنانا بله امجي بيفينا كاتشاتاج ترى ورا فاغراندن خانم گله شاهين دايكا كاتشاراواندي يا بناوي فاطمه رضوان سعدي ج باجار كوباني كوبريا بهتر ج هيفا كيفا
جالی پیده و هاتیه رواندن. گلک سپاس جبو بجداربونا ته. هر لباجار کوبانه یه روجاوای کردستان آسایشا پیده دست به هلمتا گرتون و رواندن زاروکان دبن ناوه لشکریه نچارده کریه. هلمتا پیده ده دمک ده تیکو پیده بریارا قدقه کرنا هاتون و چون جبر ویروسا کورونا راگاند بو. روجاوای کردستان هلمتا گرتن و رواندن زاروکان دبن سلوگان جدا جدا بردوامه. لباجار کوبانی آسایش پیده دست به هلمتا گرتن و رواندن زاروکان دبن ناوه لشگریان نچارده لباجار و گندوارین کوبانی دا بردوامه. جیدارین خوجهی جناو باجار کوبانی دانزانین که ریبندن پیده لناوند باجر و ریند ناوبرا باجار و گندان دا هاتیه دانین و دست بگرتن زاروکن کوبانی کریه. هلمتا پیده دمکه داته که پیده بریارا قداغ کرنا هاتو چونه جبر ویروس کورونا رگهاندیه. هر وها بهتر دکاره گنجان جناو ماله بگرن. هلمتا لشگره نچار و هلمتا رواندن زاروکان بیا سدم که ولاتی جوالاتیان والا ببه و ریل پیش گنجان تی برین که نکارن وگرن سر خاکا خواه. لباجار رقایجی پیده کچک عرب تمن 15 سالی بناوه ابتحال عبدالله حورانی رواندن بو سدم کو کشین جواکی و درس ببه و همی ایل آن عشیره الفضعان کمبونه و گفان لقصد دخون و پشتی سر و جانج رواندنه چند سر کردن پیده بسروکتی مظلوم عبد سردان ایل الفضعان کرن و سوزا وگردن کچ عرب دماوی 48 دم جمیران دادان و جعالیکی دوا در رواندن زاروک و گنجین کردان به طایبتی هن باجار کوبانی دا بردوامه. تیزانین که باجار رقا و دیر زوره پیده بخونه گنجین روجاوای کردستان رزگار کرن. بله تماشاوان هجا لسر پروژه امریکی جبو روجاوای کردستان هروها دانستاندن کردی و آلین کو آستانگیان چه دکن جه رواندن زاروک و جوانان از برای خوب میوان خواه برز فؤاد علی کو اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا دباش برز فؤاد سپاس جبو بجداربونا ته دست پی که دام بحثا پروژه امریکی لروجاوای کردستان بکر مدید کو دست به آواکرنا مزنترین بنگه لشداده لپارزگاه حسکی کریه. پروژه امریکی جبو روجاوای کردستان چیه جبو کردان و چه پیشکش بکر؟ شعبا سلام ورئيس شفانه إيجا براستي يعني أبو صالة تشتي أمريكا جهريني شان ونتيجة تركي كانت جريس بي وسليم تعنيه ديارة إنه أمريكا هناك لغرك إشغال شاكر يعني ليش هغيقوت أمريكا جارك يدر كذل دبير همزان لأمريكا وك بسكريكا كل جمعان. بله. خياي اللي فقرك شكرين يا هو بيتر دهريمي الدمين. سبيرة تيجي بريق خدار دسبي نزيكبوني شكن بنابينا كرداد نابينا بيبتي نابينا نجمنا نستمعني كردو أيديده. وسوي وارد أفكار باحثة مكينة بعدين وقت أنا ونشافجي بود رابورت جاتي أنه خلنا دين تفكر أمريكا دهري مدن شاغيجي تقول إيه مرقلتي جرينج مثلا بترولي وبيتر جي خليد دهر دو بيتر نزيكي بترولي شرميلان هريما شدادي بي هريما ديرا زوري بي باوريا مدى نشانة كيغا أمريكا وي بردوام بكي لقور مرجي دبيجي انه استراتيجية وان دروجلاتا فريد اوي بخوازي اداره كربشي وجه كردا وجه بيكا يعني اوي كيانك كردي چه بكا بريز فؤاد نا دباور يا مدى نهاتي ديار كرين بلكي تسريواجي تنبيشي حتى انا او بالاحرى ازنكار فيا بيشم تقول استراتيجية وان ديرو حريما روجلاتي فريد اداره نوتد آواب جکر او جه پیکاتی هرمه چه عرب چه سوریان به
او اداره تبينن الله بيدي ويجي قال لك ماسيا ويجي بارغرانيه كيجي امريكا غريتانا وي ببكاكير جهلك وقتا اداره كنو بي افاكرن و اداره ببكاكيبه او بي قبول كرنج تركي جي دوي وارد اما وك وندبيجن استراتيجيتك وی دور هی هرم کردی چه که از ندوه باوریه ده باشه او رفبريا نو ويش كدري حتى كدري به تفيكو بحثا كوباني تفيكو بحثا كوباني وعن عيسى تيكرن يعني هن دفر اگر هبا تيدا نبن يعني او هنا لكولين لسر كي نبويه اللي او بتيبتي تم دبيجن روجهلاتي فريد يعني لسر سينوري روجهلاتي فريد دركزين وقت دبيجي كوباني حياة ديركي حياة ديرا زوري هريما باغوز وهجين او جيجي ايرو دناف دستي وان دي لسر ويدا اخرن زي درفي وهنا تقف تقو تشين ابويا اما دنابينا مواندي يعني ام نكتن الرولا جغرافي بهفدوره اللي ام تركيز دبكا ام تشاوا امو بيدي اميل هفدو بكن اما وق او قوتني خوي قرسيد دبيجن انه دفي هريمك هلبش هبه جرو جلاتا فريد بله برز فؤاد شروفکارین سیاسی و چاودیر سرکفتنا پروژه امریکی به سرکفتنا دانستاندن کردی لروجاوای کردستان به هفه گریددن باشه دوی دما داوی ده وکو امزانن کو گلک کریارین ام بیجن رواندنا زاروکان جوان جیر 18 سالی درکتن لهرم جدا این روجاوای کردستان باشه اف آلین کوپیرا دبن دخوازن چه نمایی که بگینن براستی اف پرس بهتر پیاده تیکرن تو افعاد که خدمتا کی افکاری دبه يعني ايه ما جيل عمد معتمد خقعان وانجي وقعان امريكا جي ما قو اف عسكريا نجار اسي ما هو سكنان في بردوان بك حياة ام بكين پیمانه که به دوره و افکاری گونوان زاروکا في رنگی دبن و وگریان روشاخوی بری اف خدمت ناک دانستندنا موجوده و بوی جی شرمزایی که ملت جهان توایی و بخو امزکریه اون امزا خودی در ناکبن حتی مظلوم عبده بده خقوق انه اف راسته وما مذكريو ناهلم افكارانا تشيب لي خوياي كسنا هنا دجي نزيك بونا تفقرا دجي نزيك بونا انا كسي هي دينه ودخازن فان كلامانا تشيكن جبوغ اف جهشتن نجي او كسانا قدجي في دانوستندني بسكنه تو خدمتا كرديتيه ناك اجندني وان دنهن خدمتا جهات نيدن دكن بيكم بله برز فؤاد حتی چه آستی قناغه امریکا و کار به رفبریک نو دور جبهه دامزرینه لروجاوای کردستان يعني جي رجالات چه مفراته يعني بزلالي اگر امريكا برنگك جدي كار بك كاره وقتا بخواز وقتی درباز که و جدیت دوی وارد نکه او بیجه از نکاره يعني امريكا وقتا سريع خود دخل مجاركي وروشكي ودوي وباورك بيك بينا او بكي يعني وكسغني كاري جير بينا يعني لا دولتك بتوشك لا دولتك يك جير بي از نكار بقاتا بكم يعني يرو امريكا اداره عالمي دك يعني نا الهريما روشلاتا فريد تنت سكن جسيني حياه يابان حياه امريكا جنوبي امريكا دستويد هر دريدي وقت امريكا جديبه بخواز في هرمي بباريز واداره نو افا بك وبكاكي جي درخه بحسانيه او كار بدرخه لي وقت ارما جاوي دمكيبه شغله سالك ودابه واستراتيجيه نا يعني اگر هي كو استراتيجيه و دمكيبه
اگر هەیە پروژەیە ئەمریکی بە تەنێ دەمکی بە وەکو تو کەرەم دکێ 2 ساڵ 3 ساڵ بن یان زیاتر ئەگەر دەمکی بە ئەوەی وەختێ بخۆ ئەوەی تو ئەو دەغتا مەزن نەکێ بڤی ڕەنگی دەرباسکێ و ئەوەی لێ دەراژی زارۆکیش بێن دزین و ڕەڤاندن و لێ دەراژی عەسکەریان نەجار بەردەوام بکە مەجلسێکی بێژە ئەدوان وەرانادایان نکارم کار بکەم ڤەگەر ڕەوشا بەرەیە ونا هەگەر جەدی بێ فأفايا قناغة كي تفقرا كردي بكيت قناغة دن دوي أم و بكاتي هرمي عرب وسريان وان أم قش بفنيك وام تردي إداراك أفباش شيكن حتى قي كارسريك سياسي جروشا سورير بيها اگر ام بيجن اف دانستاندن بسر نكتن چل پیشیا کردان هيا لبشي كو روجاواي كردستاني مايا يعني هم دزانن اب 5 سال ام قلكي تعدى لما هاد في إدارة نتيجة دسي كاري قال لك كريت هات كرن نيفيه ملتي ما دركت دربة يجي أو ضغط سياسي وختني ديتن وشكاسي نبوان ربو وأشكريد بنكونات دقوتن إيوك منا فكر برا دركذا يا دعاء عسكرية نجار خلقي نباورن هرن بوان عسكرية بكن بحزارة خور دركتن عائلاتي خوب خاطر خستن يا سيا أفروشا خوندني منهاج كيداتينن أو منهاج ناي قبول كرن نج قبل كردا نج عربا نج فلاش قبل كسيناي قبول كرن ونا اعترافك يك دولة بهي فخراد هيجن زاروك يقدر رفين درن هريما رژیم درن هرما دن در کفن درو جبو خوندنه که زاروکی خور پیک بینن نخواز مستقبل زاروکی وان دناب لپی وان دبمره زانه اف خوندن تو انجام جرتونی. بله. گلک سپاس برز فؤاد علی که اندام کمیته سیاسی یا پارتی اتحاد کردستان سوریه گلک سپاس جبو باش دربوناته. در چارچوبه زنجیره چالاکین پارتی دموکرات کردستان سوریه پدکسی ده دهل گندوار قامشلو پدکسی سمیناره که رخصتنی سیاسی دارخست. رخصتنا پدکسی روجالات قامشلو سمیناره که رخصتنی سیاسی جه کادور اندامین خوره لشاخ سنجقه لگند خزنه یه روجالات باشور قامشلو لدارخست. سمینار جالی حسن رمزی اندام کمیته نواندی و برپرس رخصتنا پدکسی لروجالات قامشلو و با مدبونا جلال یوسف اندام انجمن هرمی یا پدکسی و برپرس شاخ سنجقه هاته پیشکش کردن. در سمینار ده رمزی بحثا داوین پیشاتین سیاسی لسوریه بگشتی و روجاوای کردستان بطایبتی و دانستاندن تیگشتنا انکسی و پارتین یکتیان اجتماعی و نزیکبونا قناق دویم جی بحثا و یکی کردن. شاندکه پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده سردان اوفیسا پارتیا دموکرات کردستان سوریه لباجار دربسی یه روجاوای کردستانی کرد. نوچگاهان مرا گاند که ایرو روجا یکشنبه شاندکه پیاده لباجار دربسی روجاوای کردستان سردان اوفیسا پارتیا دموکرات کردستان سوریه کرد و داوین پیشاتین سیاسی هاته بحث کرد. له پارێزگا دێرەزۆرê peyedê neçar bû ku rêbazên xwendinê pûc bike û ji biryara xwe vegere pûçkirina peyedê piştî derketina xwepşandanan ji aliyê welatiyên li gundewarê dêrezorê her wiha ji aliyê mamosteyan ve hate dan. Li parêzgeha Dêrezorê peyede neçar bû ku mîtod û rêbazên xwendinê betal bikin. Çalıkvanên parêzgeha Dêrezorê kurta vîdyoyek balav kirin û têda diyara ku serokê encumena peyedê li Dêrezorê Abdelhamid Mehbaş li gel serokê êlên herêmê û welatiyan cîvaye û di hema rûşkandinê de mîtodê peyedê hate redkirin û rakirin. Betalkirina mîtodê peyedê piştî derketina pêşandanan ji aliyê welatiyan li gundewarê Dêrezorê hincî ji aliyê Mamustafa. Ji aliyê xwe serokê encumena peyedê li Dêrezorê Abdelhamid Mehbaş ragihan ku mîtod wê li gorî daxwaza welatiyan bê. Eger welatîn nerazî bin, mîtodê xwendinê tê betalkirin. Li gorî mamosteyên Dêrezorê danezanîn ku tu zanyariyê zanistî di mîtodê peyedê de nîne. Bi tenê rêklame bo ramanên PKK û felsefa serokê PKK Abdullah Öcalan dike. Her wiha êrişî li ser prensîpên ayînî dike.
و آرمانجا وان کو آیین اسلامی نمینه و بتن رامان ساروک وان عبدالله اوجلان بمینه. سربار کر کو دبستان زاروکان بونه جه پرورده فلسفه و رامان اوجلانه. هر وقت داخواست جمع مستهم پارزگاه هر رقای کرن کو میتود پیده رد بکن و درکفن پیشندانان تا کو زاروک وان نبن خلامن فلسفه و رامان تککه. تیزانی کو میتود پیده بحث جیان اوجلان دکه و میجوی اوجلان و فلسفه اوجلان هر وها جنولوژیا دکه و شر همی اولان دکه بطایبت اولا اسلامی. لباجار سرکانی روجاوای کوردستان تقینک بهز چه بود انجام ده بدهان بونه قربانی و زیانک مزن گشت مال و ملکین سویلان. لگوری زانیارین بر دست آرکی کتنه که تقین لبازارک کسکاتی چه بو ده انجام ده در دورا 10 کسان جیان خواج دستان. 20 کسین دنجی بریندار بون. همان جدره دازانین که تقین جه ماتورک بومبکری هاتا رودان. جبلی زیان جانی زیانک مزن گشت جه بویر تانهاجی تو علیه که او تقین لخوا نگرتیه. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خود بدم باجاری حسی که لجم نوچگان ما دار عبدو دا کن بزن بن تقینا سریکانی چاوا رودا و زیان چنه دا باش دار اگر بهتر تو بحثا زیان تقینا سریکانی تجمعنا بکی. بله سپاس شیخو. شو يعني تقينا قولي تشي بو او جهه قو تقين سوكك سرگرتيه سوكا ام بيجن بازرگاه كسكايه وفيكيه يعني او بهترين قوا قو سرگرتي او تقين تشي بوي بهترين باندورا خوا لسر ولاتين قو دبن وي سوكا هاني بهتر درنكتش دربه بهترین یعنی او یعنی باندورا خال سروان کر گو هجمارا کسی گوجیانا خوش دستان یعنی گیا دها و بلکی او هجمار یعنی هینا جی هجمارا جیانا خوا گوش دستان هینا جی بهتر هبه جبر گو گلک جوان برینی وان کورن هاتن وگهستن نخشخانین ترکیه وكيدن يعني جبرجو سرقتي بو باندور هبو دارا او كسن جانا خوش دستانه و كسن بريدار بونه بهتر سيفيلن چقدارن كينه بهترين سيفيلن يعني چقدار ناوان دتن جبر سوكا خضرايه يعني خلقاتن كسكايه وفيكي جمال خور بكرن اب سوق جيت كبه اورتا باجاري سري كانيده وكيدن يعني نزيكي في سوكا هاني يعني تجيهن لشكريجي تنه جيكي امكارن بيجن جيه لشكري دوري وينه جي بازرگانيه جي بوغ سوكا سرگرتي خضرايه بله دارا باشه تو دبيجي تو نافندك لشكري نزيكي وي داره تنانه باشه خلق سريكاني چد بيجن اف تقين سدم رودانا تقينا لجهن كو سيفيل يعني تدبيجي بازارك كاسكاتيه سدم چنه كل وي داره تقين تن رودان يعني دكارم بيجم اف جروبين چكدار ايج بالسيطري السرسري كانيت كن تشتي جول بردستي ما او خلنا كوكيد نابراوان دهنه بله يعني هر جروبك جهيلا خد يعني ضريبه فرض دكيل سروان دكانشيال سروان قديه بستكا ناكوكي دورتاوان دهنه او ناكوكي شوا هردم شرج نابراوان تشيدبن بهترين يعني او يعني تومتبار دبن هنا كجوان جروبا جو يعني تشت دورتاوان ناكوكي دورتاوان هنا حتى جوان تقينا شيكن هروها ما بس تاوان جو خلكن سريكاني جوراسان تيدا بجي فالا ببن شيخو بله قالك سپاس دار عبدون و چگان ماج حسكي تا زانيارين بهتر لسر تقينا سريكاني تدامه قالك سپاس جبو باش در بوناته تفي زحمتي وروشا خراب و هجاريه لحطا نهاجي كرين و فروتنا خانيان لروجاوای کوردستان بوهايه و نرخوان گرانن و هنجي او لفو تفگر زيدتر بوها بويه
گرکه لگه او جیوک و همی باجار و باجارو کن روجاوای کردستان کو جهه خود گره هول دده کو خوبک هیناراده یک بلند پینا سازیه ده لجار جاران آستنگ پیشی اولاتیان ده روددان وکو گلی و گازندن تابین کرنا دستکاریه و جعالیک دیوه گازندن کریدارا جی دبو گوتنا جواته هاسنتج معبرتي اربيل ستيلتي سليمانيتي انواعينا قالك هنا اسعارنا بشكل جي بار بهاترن ما تبقى مواديتي ترحموا متوفرن شمنتو رمل وشمنتو حمو ارزان ترش بار طونات شمنتو بحفتي وحف دولارايا بلوك زحفن ومواد بشكل عام متوفرن واسعار الجي بار ارزان ترن بس بشكل اقبال بشكل كيم تابین کرنا پیوستین آوا کرنه جوان سال بری بهتر بو لبتنه نرخ حسن و چمنتو بهتر بو لیا بالکش کجدایی یک مزن دکرین و فروشتنه ده بو زیده سالا که آوا کرنه زیده چید بی لی مخابن جانا جی سنگیش بو مواد ہے مواد ہیں کی اسعاری و جانا جی کیم دکن زیدت کن هنه کی وقا گوتی سر کیفا خود کن تحکمه دکن لیدی سجی ملت ما براسی جی طلبت سر ہے وذكرن وبهترجي أبكسي ما يقدر بأريكارن بأهل خور البدري تفسير ناكن وبيرنجي وجانا جي عمال كاركر كيمن أو كادر دي ستي خيدا كرن او هجمارا مزن جا آوا کرنه دبو سدم لبلندبونا نرخ مالو خانیان گدنا بینا 18,000 تا 20,000 دلار باندورا خود دانی لسر کرین و فروشتنه لكي كمية كريم فروتني دهيا يعني هشتت فروشي حتى 20 طلبات كي او بيجي تقريبا كاري بيجي بازلا واف خورتي ماي جدر بنا سببك جي جبر موسم ايصال نبو نسبة عقار وبالنسبة كريجي كيما قالك اجي كريا وقوتي على عظما مقسم من هي جاهز نكرنا كري ايرو كارن بيج متبكي بيدانا بشقه ايرو 18,000 حتى 20,000 دلار حقيقي تبلیغ روش آورتا یا ولاتین روجاوای کردستان تیرا درباز کن شتابین کرنا پیوستین آوا کرنا پینا سازیه ولوجی او ولاتی پیشبیر که کدنا بدمیرا تاکو ولات خوا و باجار خوا آوا بکن برزان حسین گرکه لگه اوا چند روزن بهای لیره سوری لهمبر دلار امریکی گران بویا ایرو لبازار روجاوای کردستان بهای $1 امریکی لبرانبر لیره سوری به 1706 لیریان تی کرین و به 1775 لیریان تی فروتن تفی بهابونا لیره سوری لروجاوای کردستان نرخ پیدوین روزانه بهاتنا جشن قربان هنجی گرانه تایبت نرخ گوشت و جلو برکن زاروکان بله تماشاوان جان هاجی از برای خوب بدن باجار قام شلول جام میوان خوا برز جمیل سلیمان اوجی بازرگانه دنباش برز جمیل دلار لهمبر لیره سوری ایدی روش بروش داد که سدمن وی که چنه تو وکو بازرگانه کی لناوا سوکا باجار قام شلوده سلاف جبوتا و جبوی کارمند آرک تیوی دمك دولار داد كذا يرو أسجها 1706 ورقة حتى ذيك اللي وقت اشتغلنا بو 1820 ورقة يعني زي 6 ورقة شو سري أبهابونا هني وداكتنا وينا حمود دس حكومتي دي أو دادخيني أو سوكي ديزي هدفي وانا جي قال لك جيبون إنه اجي انتخابات مجلس الشعب وانا ابو تصني وانا لازم خويا كرن وانه هنا امسر خونا ادن جي نرخي جنم وانا حكومتي بتصلوا ورقي احتياطي وينا سري كيلو اداره ذاتي وانا بحفظه سنتا حر كيلو قبل دولار بو انا 1750 حتى 800 كيلو جنم تيسر سيسود ورقي اواجي ده وناكوكي نقبنا اداره ذاتي وبلد تشببن انه السنه خيجنا معنا بله ابهابونا وداكتنا وينا حمل استكاش قبل حكومتي يعني دمكيه يعني دم بيش يعني بناخذ بولاي بهابه بس $1 انا يعني برز جميل ويقلكي بابي بله تنها قلت ايرو 1760 حتى يعني بري كتب مره باغ في تباش داري بولتاني بيبي حتى رابو بو 1806 اگر هاي جوي بلنتر
1820 و20 يعني وهيجي بها ببي يعني بلكي انا صد ورقي جي جيداك بس بين دولار اللي بهابوني نلدك كتبوني بلغو روشا سوري اقتصادي بر خرابوني دشي يعني اگر هاي ديسا حطت شخاصي برز جميل ديسا بكها 3000 ويعني ويعني وبيجي 10000 اكيد ونجي 6000 درباجي نكي يعني اف استقرار شما يعني روجك داد كافه روجك بلند با صدم شنو؟ صدم انه حكومه فيليستيكي غايتها ويناجي انه استفاده بك يعني قابا ليش مصلحتها حكومتي قابا ذاك راتب موظف بينجي حزاره يعني شما وي داخلي قابا 100 دولار بك 10000 بينجي حزاري وبدا بيج موظفه بله شما وي برز جميل وقم زانن جشن نزیک بوده برای جشنه پیشبینی چه قصد کردن که نرخ چاوا ببینن وکو خواب ببینن یان دا کفه یان بلند ببه باوري مد انا ودي مرحله بيمينيه يعني نقبنا 1707 حتى 1820 حياه بشتي عايده بشتي عايده بيدا توقعاتي ما بهتل بري البهابوني وبيجي 1500 برجوردا بله گلک سپاس بازرگان جمیل سلیمان جباجر خامشلوت میوانیم بو گلک سپاس جبو زانیارینته لی آلمانیای پنابرک روجاوای کردستان بن آو و جیانا خواه جه دستا جدرنه نزیکی جمالبات دانا زانین کو زاروکا کچ یا بناوه نارین موسی عباس یا 12 سالی دو شمیه دا آوا چمکی ده لی آلمانیای بن آو و جیانا خواه جه دستا مالباتا نارین خلک گنده سیگرگا چوله یه سر به باجارو که گرکه لگه یه در دورا دیرکا روجاوای کردستان ونه نارین نه یکم زاروک و پنابره لأوروپای دچمو دریایان ده دخانکه و جیانا خواه دست ده لبره ده بردوامیا سالم بهوری ده بدهان پنابر ده بویرین وها ده بونه قربانی و جیانا خواه دستانه ایرو لدرگاه سیمالکا پیشابیر یه هفسینوری دنابر حریم کردستان روجاوای کردستان ده بدهان ملباتن پنابرین روجاوای کردستان جنشتجین حریم کردستان یین کو آسمانه مانگرتنک لدارخست ده کرتا ویدیو که ده کو زندی هاتا وشاندن هجمارک جدایی کان گلی و گازنین خواه دکن و هیوی جه حکومت حریم کردستان دکن کو درگاه لپیش در باسبون آوان وره وکرن و ججنا قربانه دناوا ملباتن خود در باس بکن بله تماشاوان هجاب وی آوی هم گشتن دایا بلتن خواه هر شاد و بخت آدم